A ovako ekskluzivno za Maskin bal, reći ću vam, eto, ja pišem i kratke pesme, ne znam da sam govorio. Moja najdraža pesma koju sam posvetio Miljenku Žuborskom, onom pesniku je: kada Eskim ispred kuće jebe, obavezno guzica mu zebe. Fino i za podneblje je odlično to. I još jednu pesmicu sam mu posvetio povodom one njegove pesme Oj Dunave reko plovna, ja sam mu napisao: na dnu reke Morave razna govna borave. Pisao sam mu i druge kratke pesmice, pola Krka levom rukom drka i tako to. Inače sam pisao, pravo da kažem, ne mogu sad se sjetim, ja ne znam sve to napamet, reći ću vam recimo prolog iz komada istorijskog A i krupna kara u Tri musketara. Reći ću vam samo prolog. Prolog ide ovako: svi su redom u Parizu drkali na Monalizu. Na Sezana i Van Goga dizala se srednja noga. Ceni Francuz vredna dela i zbog duha i zbog tela, ali kad nema lepe slike, on ga drka od prilike. Evo recimo prolog iz mog istorijskog komada, isto Cezar i Kleopatka se zove. Ispod svoda u amfiteatru trti Cezar lepu Kleopatru. On je trti, ona viče ave, Bogu hvala, evo kite prave. Gledalo je 100.000 duša kako mlada rimskog stojka kuša. Možda znam, evo početak, pa dokle budem stigao u toj pesmi Cezar i Kleopatka, ako nemate ništa protiv, ja zaista to ne znam napamet, toliko bljuvotina ima da to ne može Bog živi da zapamti. Jednog dana u mesecu martu, pošto beše naguzio Spartu, posle jednog skaradnoga pira, krenu Cezar bulju da špacira. Da legije krene put misira, protivniku kitu da plasira. Da odjezdi u predele žarke, gde se jebu zmije naočarke, gde ni zimi nikad nema zime, gde se keca prezime ime, gde sveštenstvo drka piramide od drkanja guzice im bride, gdje do rasnih krupnih pica možeš doći bez tačkica, tamo nema poput Sparte da se jebe u zer karte. Svi se trte, svi na ševu misle, jebačke ih ideje pritisle. A u Rimu bez ikakvog vica vlada strašna nestašica pica. Jer unazad za godinu dana stradala je mnogo ženska strana. Kao u svakoj kulturnoj sredini manijak se stvori u blizini. Kraj foruma i okolo njega, tako redom na svih 7 brega, još dok Cezarine beše, Vlado trtio je i staro i mlado. Voleo je muškarce rumene, ali najčešće guzio je žene. Sve ih beše u guzicu klao i u čelo kurcem ubijao. U Rimu je tad nastala strava, jer od njega strada ženska glava. Pisala su sva rimska izdanja o procentu povećanja sranja. Dok manijak tera svoje stranje, u Rimu je ženskinja sve manje, pa zbog toga manijaka luda behu puna slavna rimska muda. Posle sjajnih dvokoličnih trka i Brut lično morao da drka. Eto, toliko. Hvala vam.